duwawe mukama duwawe mukama nawundi nizeye nawundi no kwirukira atari wewe mbiga mukama binoguheba nkajaye kwariwe ufise amajambo y'ubuzima mbiga mukama binoguheba nkajaye kwariwe urinziri njana kwa data duwawe mukama nawundi nizeye nawundi no kwirukira atari wewe turagushimiye cyane mukama kuko ni wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye ni wowe waduhaye umwuka w'abazima ni wowe utugejeje kuri iyi saha turi bazima ni wowe udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose ni wowe uturinda kubabara ukatuhagurira imbibe ni wowe utubohorera amarangamutima ni wowe udukura igisuzuguro cy'ubwoko bwose kandi ni wowe nyenijuru n'isi mukama uyu mwanya turi kugusenga nk'abana ukunda cyane ni twebwe bwoko wawe uburenganzira bwo kuza gusenga kandi tukishyurwa mu gusenga kwacu ni twebwe abana wabwira ati bane banje ntimugatinye nimwegere ni twebwe abana wabwira ngo bane banje ntimukiyumve nabi nimwiyumve neza kuko ineza y'Imana ikwiye kugwira muri mwebwe mugaheza mugatabarwa kandi mukishurwa mu byo musaba byose mukama ndagukunda kuko uzi ibyo dukeneye mukama ndagukunda kuko udutabara tutarataka ngo dusarare mukama ndagukunda kuko niyo tuje turi imbere yawe dufite ibyaha utwezesha amaraso meranda y'umwana wa Yesu Kristo natwe twamara kuyemera tukayatura tukayahamagara tukayitwikiriza tugahabwa umugisha wo kwitwa barumuna ba Yesu Kristo n'ingoro ya mutima wawe mweranda none mukama Yesu nugaze imitima yacu muri uyu mwanya mwiza turiko turasengeramo we Yesu nuze kugira ngo tutumure ibyo byose bitunuje amarangamutima yacu we Yesu nuze kugira ngo dutandukanye n'icitwa igisuzuguro we Yesu nuze kugira ngo icyo cyose twoshiramwe amarangamutima yacu kigiye kudukenyura tucange mu izina ryawe ngwino Yesu kugira ngo abagwaye inyongo abagwaye imibabaro abayitanywe imitego y'abangushi abari ku imitongero mibi abakurikiranwa n'imivumo ndetse n'ikomoka ku byo bakoze ubwabo cyangwa ku byo bakorewe n'igisokoro kibi cyangwa ku byo bakorewe n'amarangamutima yabo utwomora ibikomere twese uduhe kunezererwa mu kuri kw'ijambo ryawe duhe mutima w'umwerandagazi ndahamagaye ubwami bw'ijuru ngo buze muri twebwe ndahamagaye ububasha bwa mutima w'Imana ngo buze bugomere muri twebwe kugira ngo umuzirikanyi wacu we mwiranda Mana mutima w'umweranda kugira ngo wirukane icyo cyose gifise ishingiro ryo gucicanzo mu buzima bwacu ngo umwasave yinjira muri gahunda z'ubuzima bwacu ngwino Mana mutima w'umweranda ibitekerezo byacu bibe bizima ngwino kugira ngo aho twihebye dushiye mu byiringiro ngwino kugira ngo aho twananiwe no gusenga usenge mu kibanza cyacu ngwino kugira ngo aho twaruhijwe n'ubuzima duha amakuru yo kwizerwa yo mu gihe uko niho nyene hari amaministeri menshi yose
kandi atadusaba fagitire zizimvye. Urakoze mutima w'ukuri, urakoze mutima w'ubuzima, urakoze kuje ngo tugire igikundiro igicankiro kigende, urakoze kuje ngo tugire umugisha umuvumo tuwukugweko, urakoze kuje ngo tubyare ubugomba bugende, urakoze kuje udutere intambwe zo kuzamukira mu masezerano, maze umwuka warusubiza inyuma tuwukugweko mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Niho sengeye nemera ko Imana iri kumwe natwe ngo tugire neza. Amen, amen, aleluya. Imana nyine n'amahoro twishimire twese, itunezereze kandi tunezererwe, iturinde kubabara kandi twagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Indoto ngizi indoto, musaba Imana ngizi indoto, iduha ubwenge ngizi indoto bwo kuzitahura. Mukristo yavuze ngo shalom, umugisha w'Imana ukomeze kubasaga. Hama nagira mu ndotorere, narose ndi muhira ruguru mbona hari urubaza, ibyo kurya bamaye nabona umenga n'ibifyera binini binini nkabikeshije, ariko wabiriyema. Ngo naciye ntora amazi noge mu maso, nogeye mu igundu ry'igitoke nateye cyari sagaraye. Nunamye ndihumura, nunamutse urukero rw'iryo ngundu rwaciye runkeba hejuru y'ijisho, ndava cyane ndabura n'icyo guhagarika amaraso. Nkabona abo tuvukana ataco bibabwiye, nca mbona mama nawe afise urukomere runini, ikirenge catswe gucikamo kabiri. Byo bari ibiki? Pardon, nanditse byinshi. Reka ntabwo wanditse byinshi, ahubwo niwirukana ubumuga w'urupfu. Nukuvuga ni ikintu cyabaye mu muryango wanyu, nawe ugikuramo ugendera mu cyo twita karandembe. Mugabo ntiwamenye we ko kizokuzagazura, ko kizokumenesha ibanga kandi bikarangira uhatakarije ubuzima. Indati irimwo kuva amaraso, ukava amaraso, hari ikintu wakoreye muri iyo ndoto, kuba ariko gupfa, kugira impanuka, ni indoto mbibaza. Nukuvuga ngo yararota abona ari muhira ruguru, byumvikane ko atari ruguru, atari hasanzwe aba, ngo n'umuka rusubiza inyuma daboro. Ngo hari urubanza, kandi urwo rubanza ntiyabonye ngo ni mariage, ngo ni everode, ngo ni iki. Hari urubanza, basi hari urubanza. Iyo hari urubanza keshi n'umutego, utamenya icyo ari cyo keshi n'umutego. Ni nk'ihurira, ni nk'ikoraniro ry'abantu rigomba kugutega, bagutegera ukintu. Ngo ibyo kurya bamaye nabona umenga n'ibikera binini nkabijya inshishwa. Urumva ntiwigeze usobanukirwa ibyo ari byo. Nakubwiye ko iyo ubonye urubanza ntubone ngo ni mariage, ngo ni everode, ngo ni iki, ngo bashinze iki, ngo ni muri protocole, kaba arakavuye bari ubwiyunge bw'abantu bagambire kukugirira nabi. Kandi abo bantu baba barabiyunze, baba ari nk'imyuka mibi ifise connection ku bana b'abantu, bagaragara nkajya nk'imyuka mibi zigateranya, ahama abantu nawe akavuga ngo n'ubundi shango kakabona ubundi. Komana urubanza rumagwa n'abarukunda n'abatarukunda, haba rumara ugavuga ati niho narindi, kandi uko ariko rwose. Na mariage nibaze ngo barimo nuko bari bakonzi bose, bavuga ati runaka natabona nagiye. Kuba wari byo witegeko ari isumo, ni ikintu kibi cyane. Kuba wanyumenguriye nk'ibintu by'ibifyera, ni kiribwa ndabora igifyera. Hama ikindi naco harimo igikomeretsa, kubera igifyera n'inyamaswa burya y'uburyo bw'umwihariko, inatandukanye n'imisiba naho byose mubona ari ibikoko bitamenyereye. Kubona wumva warushishwa ni ukuvuga iki? Icyagiye kukuba ko si cyo wari witeguriye, kandi umubiri wawe ntiwari unaciteguriye kucakira. Guca ugenda gusaba gukaraba mu maso. Ubundi gukaraba mu maso ngo yaciye yogera mu ngundu y'igitoke yateye cyari cyarasigaye. Murumva icyo ari cyo? Ubundi gukaraba mu maso mu isi y'umwuka ni kwezwa. Nico gituma abamizirima iyo bakarabye mu maso
baragira nk'uko n'ibihimba byose byo mu maso no mu ruhanga bakajana kandi wababona iyo ari inzageza ku birenge bagakubitaho amazi bavuga ataha n'inkuru nziza ndayitaha abona ko yejejwe ibyaha byo byose ajya mu minota baguma betswe mu gukarabira rero mu ngundi yawe igitoki wari warateye ubundi ngundi y'igitoki niki wari warateye ni nk'uko uba ufise nk'icyangiro ufise umunaniro mugabo kameme ukaba witunganije uri umuntu muzima utarindaye ukaba waratevye kubyara mugabo uri umuntu muzima utaguma gukarabiraho muri iyo ngundi y'igitoki ni nk'uko novuga ati agatsinda cagafise reka ariko ibindi byarayangaye ni kuvuga gukora ikizira gishobora kugutandukanya kwa nimba wayikarabiyemo n'abandi bazoza bayikarabiremo nimba waraguje umupfumu bizomworohera kugirane kwinjira kandi nimba wifata umwanzuro wo gutandukana n'ibyaha bizoroha ko umutima w'Imana yinjira rero gukarabira mu ngundu yawe biza guhabwa agaciro n'ibiza gukurikira ngo nunamye ndihumura nunamutse urukero rwari mw'iryo ngundu rwaciye runkeba hejuru y'ijisho ndava cyane ndabura n'icyo guhanagarika amaraso birumvikana ko ari umyukano kubikora uko byumva kubikora uko ubona ubishoboye ntubwire Imana uti yamara ntaba ari jewe aba ari wewe ugasanga watakaje ubuzima bwawe ngo nunamye ndihumura nukuvuga basi ni nguko atacoba witaye kuko wabona ko ari urukero ushobora kugukwegera ko kugukorokera ko ushobora kugira wabuze n'icyo hagarika amaraso acisanga namwe bafise kigoma nukuvuga n'umuvumo wimbutse kuri ko ku buryo bw'uko ushobora kugendamwo buke ubikora uko byumva bikazorangira bikwishe cyangwa bigukuye mu masezerano yawe kubana na mama wawe wacu usanga afise icyo kigoma cyo gituma nabwiye ko ari umuvumo ko mama wawe ntavyo wamuroteye ahubwo wabonye nafise icyo kigoma nukuvuga ni mwisi y'umukiri nuvuga n'umuvumo kuriko kuko mama wawe kiguma ciwe nuziyo cavuye mugabo wabonye aho cavuye ni nk'uko ababyeyi bawe mama wawe batagize igikundiro akakwatura ko amajambo ukiri muto nawe ugacugira igikundiro mugana nyagikundiro keka kwanikira ko n'igikundiro cishina cyo n'abanyakiranira anu baguma bagusifa kwa mfite akabazo nashaka mu muco iyo umuhungu cyangwa umukobwa ari mu rukundo akarota aryamanye n'uwo bakundana bisigura iki ni gukora ikizira hari abavuga ngo nicerekana ko uwo muntu muzobana oya mu ndoti yirose muryamanye kenshi birangira wabonye icyo mwakoze hariho nk'umwana w'umukobwa yigeze kurota ngo babona umuhungu bakundanye ngo bakina uwo mukobwa ngo aragenda ngo arabona n'ishofye kubera cyamugiriye donc arashavuye arigumuye uwo mukobwa aragenda aramwongora mu gutwi aramusoma ngo nabarasubijamo ntiyigeze abona ko baryamanye mugakurota nashaka iyo utarose iyo utabonye ko mwaryamanye mwabiranye kandi ntimurye mu gitanda mukaba gukina gusuka no gukina nimburi y'urukundo rwanyu rwimbitse yes nibiga byari bekereka si ibintu twiyumvira nk'uko gusa no je byabaye kuri Rebeka na Isaac niyo mpamvu n'inyuma y'imyaka 20 Imana yabaye aruvyara kandi gashiramo kode ku buryo Rebeka atari guharikwa Aburahamu yaraharitse Yakobo yaraharitse Isaac ni wataharitse karakana Imana yasizemo rero iyo ndoto muri kumwe mu gitanda mukina mugirane nimurye nimubizagurane ngo musomagurane nimusambane ibari ndoto ibari yakoro y'urukundo rwanyu rwimbitse ariko ngo mfite akabazo nishaka mu muco iyo umuhungu cyangwa umukobwa ari mu rukundo akarota aryamanye n'uwo bakundana numva bivaye n'icyo mukora mugabo ubona ikintu cy'igikorwa mwakoze usibye gukina no kuvuga uba ari umuvumo kibari kizira mu biba muri ko murakora cyo wisuzuma kandi kwisuzuma n'ibisiba ko atari wo mugabo cyangwa atari wo mugore wawe no aho gucugwanya icitwa icyaha mugaharanira ukuri urukundo ubumwe no gutungana undi mukizavuga ngo muri ya Kristo umubyeyi twawe n'umukaba mu ndotore muzamukoze narose mbona ubumegeri bwinshi ndiko ndabwaha n'abandi benshi ndababwira ngo
ubukaranganye n'indagara biraryoshe gukoza ubugari. Kandi indoto ndiko ndaha ubumegeri ndayirose ubugira kabiri mu ndoto ni ukuvuga uri mu gihe cyo kuvotora ibyiza wagenewe. Mu bindi muri nka mujaja muri komera Kristo ni muzimu cye wifatira umwanzuro ibyo twigisha ukabikora. Mana nakaro nanze inkuko ariho nandi hano mugabo ntihagire uzobabwira ngo hari ubutunzi bukomeye ugiye kwinjiramo utarubaha itegeko rya rudasuma ngo umenye umugisha w'Imana ukorerwa gute, utwigoro, gusenga, kwisonzesha, kimwe muri 10 cyaje kimwe mu 10 impamvu ndagihagarako nico kinaniza abantu kandi ari Imana yavuze ngo nimungeragereshe. Nico kintu Imana yakoze igaca bugufi imbere y'umwana w'umuntu. Kuvyukuri ufise 10,000 igihumbi wo mwaco bitwara kabyaratunaniye. Kwa ubumegeri n'umugisha wagenewe n'amasezerano n'ubutunzi kuko ubumegeri buragaragara nk'inyama bufise hore nk'inyama bukagira hore nk'ibiharage. Ubumegeri n'ikindi kintu kandi n'umugisha w'Imana nyene. Apana ukore nisezerano nk'uko woza ubona nk'umuntu agukunze wasanga wari umukobwa yangiritse ugasanga ukunzwe n'umuhungu w'umiliyonere kandi w'indero yubaha Imana ukaja kugera ibyo utagize ibyo utabiriye akora. Cyangwa ukazona nk'umuntu aguteretse cyane mu kazi katakuruhisha ngo nyene ugahembwa neza. Mva kutawara bitakuriye cyane kwiga. Undi mugisha avuga ngo kandi kurota ubukoza n'indagara ngo bukarangisha n'indagara ni kimenyetso cy'uko uzova mu bwizo kaja mu bundi kuko n'indagara n'ubwoko bw'amafi. Ni nkuko basi wogira urugo ukagira n'amafaranga ukagira urugo ukagira n'ubyara ibintu nk'ibyo. Shalom mama Anita wanje ndotorera narose ubugira kabiri ndi mu modoka ya Mazida hanyuma musha gatoyi inzira ncangurukira mu kinogo nca ndavamo nja kurondera abayikurayo naco nabaye ariko imodoka ubundi kuri turi mu modoka ni guca karande ni gutera intambwe ni kuzamuka ariko kwibona uhushije inzira ugacugwa mu kinogo ni imitego. Ushobora kugwa mu kinogo ushobora kugira guhusha inzira kubera gusamara kubera itiro kubera umutego kubera umunaniro kubera abatongera kubera ubukene kubera ibibazo kubera iki ugacuhusha inzira ukagoma ngo ariko nje navamo njya kurondera abayikurayo naco nabaye ariko imodoka yarononekaye gato. Nuvuga wowe ni waciye uja kwitabariza kuko ataco wabaye n'imodoka yononekaye gato. Nuvuga ko ufise imitego myinshi mu buzima ariko yose ibarizwe ku kitamo. N'ubivyo ubona ko biguhanamiye we komeza utunganira Imana. Tandukane n'icyaha uzure n'itegeko rya rudasongo bikora uko Imana gusa. Kuba wikanguye batarayikurayo nawe birasigura ikiburyo n'indoto n'undi mutima w'indoto. Birasigura ko ikirere uriko urakoreramo gishobora kuba arico kirimo umugisha wa muga nk'uko Imana yoguha n'ikindi. Ayumvi maisha kugushikiza iciye mu ndi buryo. Undi muzi avuga ngo mwaramutse neza mu Manita ngo narose mbona turi kumwe n'abigeme turiko dukora amashurwe ariko jewe ndi mu mama hanyuma duhejeje mbona tugiye mu barabara tuyatemereza bisa nk'uko turiko turadandaza haza umuntu abajije nje ndamubwira ngo ame 1000 acaja kuraba ibyuwo twari kumwe nca ndikangura ndotorera kubengwa kandi uri umumama niba wadepoje dosiye si ntizakirwa. Mvuga ngo wabonye ari kumwe n'abandi bakobwa kandi nawe n'umumama ukabona bakora amashuri ukamenya nayo kudandaza. Ubundi gukora amashurwe ni iki? Ni kugira indangagaciro nzima, ni kwama ibyabo.
isi mukasi kuyakora nkuko ni kubaho mu ntego ishugwe rya Mariya aje kurere ry'ijuru ishugwe ry'urupfu ikucugwe ni kubaho mu ntego ivyamwa vyamwa n'umuntu ari abaye mu ntego mu myanzuro ariko guca mubona muri ko murayadandaza kandi ugacira amafaranga ari hasi mu nyuma bakaja kuraba iry'uwundi mugenzi wawe ni ikimenyetso kitari ciza ni ikimenyetso cyo kudashimwa kutemegwa kudashima uko bikoze uko wabikoze kugereranywa urumva ko ari ikintu kibi iyumvire uri umumama uri mu bandi bakobwa aja gusabira urumva ko ari uguharikwa Imana igukureko ico gisuzuguro ntikizokubeko mu izina rya Yesu Kristo undi mubiza avuga ngo mwaramutse uri kubikora neza mugabo uzohariko kandi ngana ndisengeshe no kubwira ngo genda ubwira Imana uti niwe wandemye ngira ukundi niwe wampaye byose ngira neza rero kuko ngo wikanguye uwo mukiriya agiye kuraba iry'uwo mwariko n'umuka wo guharikwa uri mama avuga ngo mwaramutse mukundwa wa Yesu Kristo ngo mutayi wanje yarose umuhungu wiwe w'imfura amaze igihe kinini agwaye ibidasobanutse amubona yuriye igiti cy'umwembe aratangara cyane avuga ngo yo yakize acaruruka yamuye imyembe ibiri hiye ashitse hasi yayiriye ayinyarutsa nk'ushonje cyane acasubira kurira ahejeje kuyirya bisigurike mwarahezagiwe no kuboka gacahoye kandi ubwo rupfu murusambuze mu izina rya Yesu Kristo ni kubohoka muramaze kubona umuntu ubundi hari igihe umuntu mu misi we ya nyuma usanga akora neza ibintu nyene akorera igikundiro hari n'ubundi ku misi ya nyuma y'amazigi atafungura uzona ngo mibyonge ngo giriki hari ikintu akora gishingiye ku muraga kurira igiti cy'umwembe ni ikintu ciza mugabo cyamaze kuba caracterize y'icamwe cyarico ni bibi ubundi giti ni Imana ishiramwo icamwe yikeneyeko mubi igiti ku musozi wa Moriya kwa Aburahimu hari y'intama iza gucungura Isahaki igiti kuri Zake muri Luka 19 ntikivugwa izina hari amashami gusa yafasha Zake agaheza kuruka ibintu byo kabicamo kabiri ngo yuri igiti cy'umwembe acamura n'imyembe ibiri ni nk'uko muca muvuga ngo wabonye bwabo ni guca caramuzingamitse caragize iki ngo ni ubuhamya ngo yayiriye yinyarutsa ikirere ico cerekana ko ari ibyago ngo nk'umuntu ashonje cyane acha mugiye acha bazana abazanira mugatwenga mukaryoga mukagirane ko ariko barukoka kwiba ngo acha subira kurira hejeje kwiga ni kuvuga ni nguko ariko Imana yamukorera agatura gahengwe mu nyuma mugabo yikongera kandi kinda gifise ubwoba ku babyeyi basenga bakongera bakaragutsa umwana ashobora kwitwa n'imikorere y'ababyeyi biyo ko gusubira kurira agace yikoma ataraza mu izina rya Yesu Kristo uwo mwana nezerwa mubyeyi
asenge kugira ngo Imana imusubize uwo mwana we wari muzima imukure kuwo mwuka w'urupfu n'injira umukuje ko nk'umuhanuzi w'Umukama. Amen. Ngo narose mbona ndahantu numva ngo ndi kwa muganga, ariko nacyo nabonye kibinyereka, nta mugwayi nta bitanda. Ninjiriye mu muryango umwe nsanga indani mbona iyindi miryango 6 y'ibyuma wagiye kurakoza. Nca nibona natetse ariyo ndiko ndara umuceri, isose n'ikindi ntibuka. Ndiko ndara umuceri, isose n'ikindi ntibuka. Mbona biryoshe cyane, ndafundikira imisorori imwe, ariko sinafunguye, sinabonye n'uwo ndabihaye. Nca ndikangura ndotorera. Uri mu kizira mugano yakora ikizira, uri mu nzira itariyo. Wewe wumva bakubwira ngo uri kwa muganga, ubwira abandi bagutwara ahantu ukahumva utahabonye, nimumva ko ari ikibazo. Asana ari kwa muganga, ariko ntacyo yabonye kimwereka ko ari kwa muganga, nta mugwayi nta bitanda nta n'iki. Kwiserva birasigura agaciro. Ngo mbona biryoshe cyane, ndafundikira mu isorori. Kutabifungura birasigara uburinzi, kwisobanukirwa. Iyo ifungura wari kubukoze ikizira. Ni ukuvuga rero kwisanga kwa muganga utazi aho uri, utabona n'ibimenyetso by'uko bikwereka ko uri kwa muganga, ni ikimenyetso cy'uko udasobanutse, utari gukorera mu mwanzuro, uri gukorera mu kavuyo k'abandi. Bivemo rero, ba wewe, kora nka wewe, vuga nka wewe, senga nka wewe, genda nka wewe. Imana igutera iteka, iguhe umugisha kandi iguteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Undi mukisi aravuga ikibazo sinogana nawe nishyuye ikibazo na kimwe. Ngo mfise utwo ndandaza nkagira uwundandariza amapurusa naje kucyo amaye. Nk'akarorero amaye mba 200 mu 50, sigaye njera 50. None icicumi ntanga ku 200 canke ku 150 mu muco muzo wa mukozi. Oya je nibaza uwo tanga 150 kubera iki nico ukoze. Ubundi umukozi natandukanye n'iyo boutique yawe cyane niyo mari yawe. Atahari uwo bibira kugira ngo murugo. Cicimi utanga kuyuka bakabyugiye gukoresha imirimo yawe. Muga amafaranga y'umukozi bugena abara amafaranga yawe. No. Nubishira mu mutima ko amafaranga y'umukozi ari amafaranga yawe, uzabamaze kumuheranira. Kandi Tobito 3 aravuga ngo ntuzoranira impembo umukozi wawe. None rero Imana nyine amahoro iduha umugisha, iduha umunezero, iturinde kubabara, twagurira imbibi. Uyu muhingamo dufise amasengesho, twatanguye amasengesho y'imisi 21 Mukama twagura imbibi muri byose, naho sabagoye mwakire gukira, babushe mu buhoka, barushe mu ruhuke. Abakene Mukama bakeneye kuko arafise ubutunzi, abagaburira abashonje, abagenda gusura iteka bambike, abasuzuguritse Imana batera iteka, baho umugisha n'umugwizi bahekwereka mu byo mukora byose. Amen.